Мінекей достар, бұл өскен екен екінші аты, жаш аты екен, өспірім екен. 3 жаш, бұшты екен. Онда қысқаша маалыматын беріңем бі? Қысқаша маалыматы мына атын окен деуген. Жашы пышты, ақшасы 250 кем бар. Жеген ішкен денсаулығына жақсы жоқ бар. Жаң үйреншік. Bir 15 gün oldu minilgende, 15 gün aşık kaldı. Karbiyalı alam деген adamlarga mına жақсы өспірім бар да. Boyu da çoğun den ha? Boyu bir 65'ke tartalı versin. Ne? Doğru, var taza ki. Buna ki taza pişti, bir de Ali ne kancak. Şimdi görsene taza olur mu? Oğlum gördün mü? Kutu kolu taptaza bir eşlerin Ali yesin diyorsun.